Megalayapost.news. Dr. Dunwadi Chilson lapang belatip pai ba kumu Dr. di lapang bat belatip bru kumu kupa kari boy bat unoi lam barat ba aga jela meglia ula klat no aga khat tri unoi lur ajar san habetni hospital Shillong ha karta ka ba khandai pendus nem hadin gajing stom na gajing lok temen ka balane lakham slem ha gajing long no ilam Dr. di lapang ulolong no ilam barat ba hari boy hadu ban pen urlong ya gajing tumu ban yo ya ka district Bapura ulas tang ya gajing long no mi kman umemle nengkong jong kanongpo konsensi nem sejar kandai sepat nyupar kumu kartong simen hadin kata haus nem sejar kandai sepat kandai par ulayo mansinti ya kasuki menteri rangba kajala kumu menteri rangba awasan jong kajala Meghalaya hak jahilinti jong kamsan perte Dr. di Lapang ulabat ya kerdan menteri rangba hadu sausin inti kat bakasin ke bakadu kadai haus nem arajar kandai kajinglong noilam jong u hak kajala kalalong ru hak history jong ke Meghalaya bat hakidot nut jong kipai ba kamtam jong kipai ba kadong diboy Megalayapost.news.